Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban hem muhabbet iyesi bulgan Allah ismi bilen ihtibarınızga bütün Dünya Tatarları Kongresi'nin Başkırtistan vakilligi hem Başkırtistan Tatarları Milli Medeni Avtonomiyasının Büyük İslam Tağlimatına bağışlangan dini içtimai programımızın bugünkü çıkarılışını takdim etemiz. Assalamu alaikum gaziz millet. Kozan başkalarımızı nurlandırgan izgi Bulgar jiyininden bugün sizlerini selamlayız. Biz eli şehri Bulgarda. İhtibarınızga taşlar tilge kilse dip isimlengen nefis film takdim etemiz. Bismillahirrahmanirrahim. Taşlar tilge kilse. Jirnen kogılgan sayın, kubula, kıyıla yarşığı, katlamları arasından tarih şığa, Tatar şığa, kimde koygu, kimde hasret, kimde janjal, kimde ıngıraşular, kimde sebepsiz cerahatlar, kimde zehirli kızıl küzler, Bulgar şırının ilahi sanatı, kanatlı Hüsayi Yusuf Yetker'in bizge miras etken Kılgali Hazretleri. Bizning tarix sizning kulda deb beyan ede. Ma'lumdir ki, en kışlı, en adil, rahimsiz, hem ustal tanqidçi o fakat yoktur gazaplı kıyan yol kitapның yolu kadar ölmiler olar yaşıylar Yusuflar Züleyhalar Kısayı Yusuf kitabında Tatar halkının bütün ruhu şağla o sabırlık tınaklık, mehabbet, batırlık, tuğrılık bilen urilgen. Demek dürüstlükte, tarih ilmi, halkның fikrin aşa, Yavuz halklardan saklanu yolların görseter. Hem de bu dünyanın mihneti de мәңгі tırmaz, şula yok. Rahatı da her şak olmaz deyip haber ide. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah. Bu cihetten kabirlik ehilleri niler sili, burungu zamanlar. Olar da mine şulay bizning kibik suluş alıp yürüler idi yer yüzünde. Olar da bu turmuşka hem dünyaga beyli idiler. Qoy birevlerinin isimleri köplerini uylandırırdık kadar mühim idi. Birevleri bay idi, birevleri gayretli idi. Bir quyosh bilen jılındılar, bir yağmur bilen tuyundular, bir havanı suladılar. Manaralar, bakşalar, platinalar, kurkem binalar tüzüdüler. Her nerse hiç bitmeyecek kibik idi. Bir gün kütmegende kinet takdir kildi başlarına. Ecel yakasından tuttu onlarının. Kimnidir iş üstünde, kimnidir yuklaganda, kimnidir köngel aşkanda, kimnidir katı titrengende. Bir küpleri artlarında bir iz de kaldırmış ya, üttü dünyadan.
bir ülüşünden taşlar kaldı. Kim ne kadar jir üstünde, kim ne kadar jir astında. Әлі de olarını hatırlap, jarlıydır bu taşlar. Gördüm, okudum da, yüreğime qadaldı bir uq. Gözlerim, dünyaya kilip kişmişlerini görüp, kulaklarım işitti hakikatinin avazın. Bağrıma elekken kormak, tartıla bit, qabat, kalbimni qıra. Bu jır mında bitmez. Hakның hak bulganın dilesem, hak bulmagan yok bulsun, diler olar. Көңелендә уч йөрөткән милләт бәхетле булып яши алмас. Нәфрәт итми. Бу тарихта тaqdir кулы белән һәр халыкның җиңгәне дә бар, җиңелгәне дә. Тaqwa милләтләр 7 мәртәбә йыгылса да, яна торып басар. Яузлар исә yığılgan yerlerindeki afetten halak bulurlar. Ya güzeli, İdil Bulgar'nın dengizine şumup, kup itip inciler alayık, gamel işin barısında kömülge salayık. Şehri Bulgar, min özümde bilmeyim, ne işimdir, bu canıma künde sin gerek. Her kuzenegimnin kuvvetin icadi kabındırgan, Irak babalarıma methiye yazam. Danlıyım, sin fikir kadar güzel dip, senin ilahına sajda kılam. Sindagi hak tarihini öz tarihim dip tanıyım. Ana şulay. İdil suğum ağa tırsın, zemzem bilen kavser bulsun. Şehri Bulgar, köngülüm sultanım, jilas jillerinde Irak enkemnin duası var. Şadra gümbezlerge sıyınganlar, nişke, kalem manaralar. Şehri Bulgar, yerini ubep, dedik dualar gavhari, hem dahi bulsun dip seneler jauhari. Halkımızın ağız jauharlarında kan jayılıp taş bulmaz, kol jayılıp baş bulmaz degenler. Demek göre bilgenlerge indi Tan ata, Şehri Bulgar kolabız, taş kola, küp kolaga, baş kola. Ya Rabbim, mükemmeldir kılgan işlerin senin, hikmetine akıllı jitmez hiç kimnin. Bu fazilet ve zafer hakına, ya güzeli şükür itik, ya bir dünya tuturgan şu, ya bir köngül tuğgan şu. Hürmetli tamaşaçılar, bu cihetten Başkistan Respublikamızın mağnavi havadan sizge reportaj takdim etamiz. Uzak yıllar Surgut'ta yaşagan Şaripovlar ailesi tuğan yakka aylanıp qaytqaç avuldaşlarına yardım etüne maksat edip koya. 2 yıl elek alarının tırışlığı bilen Yukalikul avulunda türlü milletinin gırıf gadetlerin, yolaların jirine jitkirip boşqarır için maxsus yola yurtu açıla. Şamil Hamraziya Şaripovlar ise izgi işlerin devam ete, avulga tağında zor yem istevşe, ihlas meşidi tüzüle. Dino nasihat, demek, dimlev, kikirleşu, yamanlıktan kıyı diyenini anlatı. Bütün avul halkı bik ышанып,
шатланып көттеләр, ярдәм иттеләр барчасы да. За личный вклад и активное участие в реализации проекта «Атайсал. Малая Родина». Шамиль Хамыдгаевич в районе первым зарегистрировался в проекте «Атайсал. Малая Родина». Шариповлар инде ирле хатынлы Разия апа, Шамил абый, алар шуннан да менә килеп бу авылга жан өрделәр. Алар бер вакытта да вакытларын жәлләмичә инде, акчаларын да жәлләмичә, һәр вакытта да машу динне күтәрү, халыкка ярдәм итү кебек зур эшләр белән йөриләр. Бүген Юкәликүлдә 700-гә якын кеше яшәү мәгълүм. Иман йортын төзүдә авыл халкы да тырышлык сала. Авыл халкына бик зур рәхмәтлебез, что районда, авылда нашындай мәчет астылар, бик тырыштылар. Кемдер катнашкан, кемдер булышкандар, бөтенләре дә олы рәхмәтемне үземнең исемдән, үземнең семьянан белдерәм. Авылда бит иң олы кешеләрнең бере. Минем бабаем 82 яшьтә, мин үзем 80 яшь. Bu salgan meşitlerimizde, balalarımızda, okuda başlavlarımızda, şuşunda jeyilişip oturularımızda, kaya bulsa da televizyonda ittirip, anın aldığına karşı ittirip oturu tugel, şuşunda birgeleşip, Allah hakkında, durmuşumuz hakkında, bizden sonra nişi ittirip barı oturunda, süyaşıp oturap durgan bulsak, Allah'ın zikri bula. Мәчет ачу тантанасында республиканың руханиләре катнашты. Баш мөфти Тәлгать хәзрәт Таҗетдин яңа мәхәлләдә җомга намазын үткәрде. İnnena semi'na munadiyan yunadi. Meşit gürlep turga tiyişli. Halk bilen firişteler katnaşa. Balalarını jiyip, dersler berip, Allah'ını tanıtıp, ortamızda dostluk, muhabbetini artırıp yaşadık ise, şul vakitte meşitin bereketi, izgiligi bulaşak. Көтүп алынган бәйрәмгә килгән Юкәликүл халкы шатлыгын яшерми. Биргә җыелган олысы да, кечесе дә иман йортына даими рәвештә килергә әзерлеген белдерде. Кыйгы районы мөселман хатын-кызлары оешмасы исеменнән ошо авылда яшәүче барлык халыкка теләкләребез зур, иманлы булһындар, тәүфиклы балалар үстерһендәр, тәрбияләһендәр. Мәчет ачылу безнең авылда бик зур чыгарыш дип уйлыйм мин. Разия апама, Шамил абыйга авыл халкыннан бик зур рәхмәтемне белдерәсем килә. Бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстандагы вәкиле Альфред Дәүләтшин Татарстан Республикасы исеменнән Юкәликүл Ихлас мәчетенә шамаил бүләк итте. Бу төбәккә һәм бөтен Башкортстанда бер матур үрнәк, халкыбыз шулай тупланып яшәсен, матур яшәсен. Әлбәттә үзебезнең динебез, ул безнең гореф-гадәтебездә һәм әлбәттә ата-бабаларыбызның йоласы шул ислам дине белән бәйле. Юкәликүл туристларны җәлеп итүче киң танылган Әй елгасы буенда урнашкан. Биредә яшәүче милләттәшләребез Ихлас мәчетендә яңгыраган азан моңы авыл халкы белән бер рәттән күп санлы кунаклар күңеленә дә хуш килер дигән өметтә кала. Бүгенге программабыз инде азагына якынлашты. Сезгә тагы да бәхет, бары тик бәхет теләп дуалар кылмактабыз. Бик якында очрашулар тәкъдир әйләсен.